Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Baris bawah, titik bawahnya. Yaum Baris bawah. Mit Zin Iyaka Du wa Iyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin zina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna tawab mimma razaqnahum yunfiqun
wal la zina yu yu mi nuna bihi ma un ri sila ila lai kawama un ri la min qad qab li ka lik ka wa bil a khi ro ti yu qi nun u la i ka a la hu dam mir ra rabbi him wa u la i ka hul mul muf li kun inna nalla zina kawa rusa wa un a lai him ka a an zar ta hum am la lam tu tun ni nir zir hum la yu mi nun kha ta ma waw alaqu nubi him wa alasa mi sam i him wa alala ab sorry him ri shawa tur tu wa la hum a tu da bun a tin waul azim. Siapa namanya? Kanza. Nama panjangnya? Kanza Konita. Iya. Nama ayah siapa? Nama ayah Kak Kanza siapa? Profesional. Malu jawab lah. Biar direkam. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu 5
Tungku Faisal ya. Nama bunda siapa? Nama bunda? Mama. Nama mama siapa? Nama no? Rul. Iya. Kak Kanza umurnya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kak Kanza kampungnya di mana? Di mana ya rumahnya? Di Lungga. Lungda Mabam. Bu. Bambu. Kak Kanza kelas berapa? Pikiga. Siapa ibu Kak Kanza? Buditi Bukia. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam